Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Kāihe kai Taramoa. There are two kupu hou. The first is waha. As a tūmahi hāngu, it becomes wahaina. It means to be laden. I wahaina au ki ngā āporo I taku kete. I was laden with the apples in my basket. Our second kupu is Taramoa, and it means thistle. Me tūpato koe I te Taramoa kei tua o te Taurapa. Be careful of the thistle on the other side of the fence. Kia are mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hānea nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Kāihe kai Taramoa, nā Aesop. I wahaina tētahi kāihe ki ngā horotai namu ā. Te kawea nei I te kaupeka o te hauhakenga ki te whira, e ai ki tāna rangatira me ngā kai hauhake. Ā, ka tau ia I tōna haerenga e kainga ai tētahi Taramoa māto toru I tupu I te tahatika. He toko maha ka māharo ake, hei tāna. Mō te korenga ōku, e kai ngā horotai mīharo e tatapai nei. Engari mōku ake, e mō karakara ake nei, e makue ake nei hoki, tēnei Taramoa kawa, I te aha ake nei I tēnei ao. Ko te kiho o te kōrero, he mīti ke te paihana a tētahi atu. The Ass Eating Thistles by Aesop. An ass laden with very choice provisions, which he was carrying in harvest time to the field for his master and the reapers, stopped by the way to eat a large and strong thistle that grew by the roadside. Many people would wonder, said he, that with such delicate viands within reach, I do not touch them. But to me, this bitter and prickly thistle is more savoury and relishing than anything else in the world. The moral being, one's poison is another's meat. Tēnā rā koe I whakarongo mai I te rangi nei. Thank you for listening to Whakamiere. Whakamiere is proudly ad-free with no sponsors, which means everything we create is made possible by our Patreon whānau. Every bit of tautoko helps us spend more time creating, sharing and growing te reo Māori through this kaupapa. We're working hard behind the scenes to bring you even more Paki waitara as soon as we can, and your support helps make this possible. If you're a kaimahi arakura, kohanga reo, puna reo, or school here in Aotearoa, you can get free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email account and we'll send you a link. For everyone else, subscriptions start at just $6 a month, giving you early access to every episode of Whakamiere, downloadable PDFs, access to our supportive reo Māori community, exclusive merch, and our full catalogue of over 150 episodes. To our Patreon supporters, he mihi tino nui kia koutou. This podcast exists because of you. If you've enjoyed today's episode, please consider leaving a rating or review on your podcast app. It helps new listeners find Whakamiere. Or better yet, share your favourite episode with someone who might be on their own reo Māori journey. Ko Taurapa, e nui nei te mihi ngātu. Hei ākua nei e hoa mā.